उसकी मनोहर मैम तराम नौसरी मणिपुर लंबी सोरक्ता फुटपाथ की मथक्ता फुटपाथ की नाकंद दुकान फमलिबसिंगना दुकान दो हेंटोना नत्र खितंग स्पांसन तौरगा हारिबा लंबी सिंग दो सिजनबा हाइतारे पोचै थमजनबा मथक्ता खंजनबना सिंग कया तौबा मसिगिदमक्ता स्पेशली इम्फाल वेस्ट डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माइकैदि हारिबसिंग अदु मतम पीदुना लौथोकनबु वाफम फोंदोखर मतुंगदा मसा मसाना लौथोक्तबसिंग अदु गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग सिजनदुना मेसिनरी सिंग सिजनदुना मदु तखाइब थबक तौरे अहामबदा कोई कैशामपात लंबी क्वाइथेल लंबी सिदा तौखरब मतुंगदा तोंगा तोंगा मफमसिदा चथरए हारिबसि जुलाई 4 अमसुंग जुलाई 13 दा थोकिबा नोटिफिकेशन मैम लेग्रे हाइतारे पेपर हापे मसा मसा सोदर पीरमगनी दुकान दुकान थेपी वाफमसिंग थेंगनारे अदुगा अमरोमदा मीडियादसु फजना ब्रीफिंग पीबा लेख्रे अदुगा हौकिबा nganangsisु इम्फाल वेस्ट की डीसी मसामगना हाइकि वाफम अमा को तौजरकांदा मणिपुर की सिगुम्बा थबक थरम पाइखलकपा हाइबदि इविक्शन ड्राइव सि चथरक मतमदा मियानदि थागल्ली अदुबकु मसा मसागी मपा यौरक मतमदि थोंगन सिललगा चेनखी हाइबदि सिंग वाफम थोकले एंड देन मदुगी मतंग दी रोक मतमदा मदु मसा मसाना इनक्रोस तौरिबसिंग अदु गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग अदुगे मिशन अखोगी गवर्नमेंट की पावर तब तारगती मेसिनरी सिंह तब तारगती मदुगी ममल दुपावबा दुकान मपूदन पीगदबनी हाइबी वाफम थोले अदो हंगरांग से सुमाइना थंगाल बाजार अमसु पोना बाजार ड्राइव ससन मतमदा मसा मसाना सिदोखिबा खरा लेरगसु मदु मखाताना जेसीबी ने सिंबा एस्कावेटर ने सिंबा सिनरकांदा ड्राइव सथगे तब मतमददी मदु प्रोटेस्ट थोले करम प्रोटेस्ट मदु इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन नि फजना पाउ फाउना बिद्रे अदना हाना मदुगी मथक्तु फजना खरा खनबा फेंस खरा लेर मसु लौथोखरा मतुंगदा बिल्डिंग सिंग अदु ककनी सोकनी हाइबा मदु फजना कुलसुकुलाइना फजना तौबना तब जेसीबी ने सिंग तरो तखाइरनी हाइबा मतमदा दुकानदार सिंगना दुकान पुसिन यारिंगदबा फोंदोरे अदना मदुगी मतांदा वरी सानरकांदा हौजिक सिंग असि मसिमुक्ति कोई नोंग पानबो इबनिना दुकान सिंग थोंगनरसु ngana से माइना थोंगनन सला प्रोटेस्ट तौबा फम थोले मसी इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंस इन 1978 की मतुंग तौबनी पब्लिक रोड्स अदु फुटपाथ माइना कुदुम चंदन मसिंग लौथोकपनी हाइबो हमलाय दो पब्लिक ना याम थागनरगसु मसी मपुंग फाना संखन मंगमदब्रा हाइबती ममांग दाउखिबन मिखरी ममांग दा मीडियादा मसी गी ड्राइव से याम फरगसु याइतोंग खमदोंग बसिंगी मफमददी मदु संखन पा ngam gadra haiba question amma tholapani na hari eviction right hum phagadra aduga amurom da eviction sina miyam da kayam kanaba piri bano kayam nungai henry bano loina loina manipur gi miyam na yam free oina satpa matam da hari ba dukan gi mathak ta khalliba kitang duna kayam kudung sa da pira bano lambi sing da lambi ki tangkhai mayam du koi gi eviction da adum manung salang da dikhale gari sing parking ocean ba haitare even governor road da पाख्रब लंबी फुट 30 कुन पाको लंबी तंखाय में गाड़ी थाजन सिंबा मयाम अम तौदबसु नते अदुगा नेशनल हाईवे सिंदसु सोरकी मपान दा गाड़ी सिंग गाड़ी गैरेज थमदना सोरक ता गैरेज ओइबा मयाम सु यावदब नते अदुना हारिबा इविक्शन ड्राइव सिता मरोइना खनना वदु ते पे न्यूज की स्टेडियो लेंसिन वेबसाइट हेक थंगना लेंसिन वेबसाइट एमओबी सीनियर जर्नलिस्ट ने हम द जामो बितराम नौसरी लोइना मया लेंसिन वेबसाइट मैबोन फाउम एक्स डिप्टी मेयर इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नि ओजा मैबोन मुसताम नौसरगा मताई थंग सिन ओजा डॉक्टर वाई प्रेमानंदा असोदी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मणिपुर यूनिवर्सिटी ने ओजा प्रेमानंदा मुसताम नौसरी एहन बसे सीनियर जर्नलिस्ट थमजके मरोइना सिदैदा मीयिंग सि मयाम नंदी पब्लिक की सपोर्ट मयाम फंगसु माइना संगलक मतमदा अथिंगबदी हेक थोले हाइतारे मयामना केस पुरो अदगी कोर्ट पुर चटपा नत्रगा मसाना प्रोटेस्ट तौसपा इवन सिनतबा एक मयामसु लेतबदते मणिपुर की अंदम कंजर्व मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ पेडीलैंड एंड वेलैंड एक्ट 2014 जिले की बने दना लबुक्तसु कयु ड्राइव सथा मतमदा याइतोंग खंगदोंसिगी खुद हेक्ता यावरकांदा थबकसि मफुंग फाना संगहन बगंदा पब्लिक की इंटरेस्ट दा दिसी मसामना दम हाई कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ सोसाइटी हाइदना मसामना हाइरगसु अदाइदि रोकांदा हे बेक हनबगुमा मा अखोइनदि मियामना पामिसि लोदुगी मतुंग थबगु संगहन बदनी कमाइन थमिनि नि जोजा होय कोई इलीगल करी हाइगद्रा अनऑथराइज हाइगद्रा कोई बिल्डिंग साब खोटपगी पोची द नतना कोई लम खोपचलगा पोची थम खोपगी मसी मणिपुर खक्ते नते होजिक तौरसे होजिक सो असम मेघालय गा इविक्शन के पोट ड्राइव याम कन तौरी अद मणिपुर के सी कोइना मीडिया रिपोर्ट थेंगनाबदा जुलाई 4 दा नोटिस पीरगा मथंग तौरपनी हाय अदुबु होजिक लाइव कोइना सुम थेंगनाबदा होरेन ओजा यावरिनो ओजा ना खरे ने डिटेल अदुम ताइबिरने कोइना चराव बखरा कमन सेंस मियाम खंग याना हाइतारे को
कोई Manipur Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1978 हाइबम लई सिगी रूल्स दुम लई सिगी मतुंग इना eviction तौगे हरगती इंडिया के बतुंगान भाई एमसु ले जरे को इंडिया की एक तो गा सी सपोर्ट तो वाई कतरा सिना सप्लीमेंट तो वाई तारे सी तौगे हरगती मागी कानून चुमना नोटिस पीबम चांग नोटिस पीरब मतुंग दा कोई की affected people like that, importer like that, whatever. Victims like that. To victim, Manamoina Logerasu, Portable Lana, Sinariba, Kambuduna, Madu, appeal to Naba Matam Jumpi, 30 days notice, appeal to 30 days, Manunda, appeal to Way, Revenue Commissioner, appeal to Way and Yauriva. Simiamzi, Kalon Sumnato, Hibrato the Bra, I have the Koyi Bonchang. Kalon Sumnato, Regadi, according to Exi Matungina, Loita Kavia. Police whatever lawyer require. I think Manipur Autopa Ekra Masulay Akoidelisi Lanas has a Maduda Nataba. Municipal Council bylaws 2019. I think see a passing amendment, second amendment 2022 later. I think Manipur Unified Building Bylaw 2024 Building bylaws in the Ekoi Impal Manunda Sariba, Yum Jingina, Sang Jingina. Nga Ibrahim question some hangya. Siki mayam si yen kanda di impal manura sare wa yum je ko ki pongnawjar thangal bazar gi wa nataba yum ayam ba da sigi nium ji kanon ji ablu ka ngani khale ba masi ayab amata lowdana sagi bana ayam ne ba magi engineer ta da ba ta na da ba mai personal gi bani ko aluga municipal area da municipal gi authority gi aluga Manipur gi ate famdana Manipur gi authority gi haitare koi building bylaw sing ji ayab lorga sabaji idi samungda manga phanyarong ni thajade ba whereas inak pada koi Tripura da ja ong no pagi am chakot problem nate Manipur gu mani Tripura ke di municipal corporation gi area se da koi section mari thong khai dorga koi assistant engineer mari jina control to yo section mari is east west south north and khai doga karigumba area ding manu yum ma sa ge harga di yum du sagadoriba magi drawing hai tare ko drawing si engineer du thagalaga madu approve torga san ge doine yum du sabda se lupa lakh tara sangani harga di 7% of the cost price municipal corporation tax thi ge dong paisa pair ga yum paisa ta sab su mo idi ya de municipal corporation do fajana admaina salai bang mo e ko idi municipal corporation gi manung gi leba building hindi Kanadi Bylaw do the two crony. Lambi Tingle has a line. Saring any sat ever got the Lambiga Tatana. They say Tangalbazar was Jigua, Alugaligi, Sarukara, Sahi Panicula, Lambi Tazelaga, Dom Tam give the building Shabuki. Sumo Potsi, a coach data Kanamtari in there. Sigi Maru with the Sai, Tekena Tambigiba. Angam Mato Poto. Ponabazar that Tangalbazar, you want Sabang number me do Oirgadi. Kana when the Degadi and Kanangamatogi Man, the Dumchan by Yoromeo. Masama Oidragasu Madu Chamnaba, Tingnaba, Kangnabang Haktaneva. Powerful. Adana Adugumbo, me do give port to the Quating Mungam Dev. Anna low Hyposima, Pazana my action of Jergasu. Mother penalty, Karigi, Magi, Jail Tambagi Pine, the way Mayam Yorivo. Adu Mayam do Lai Dunesu. Madu Yauna, Koi Ngang, Sapa, Canasi, irrelative. Madu Ngang, never honor by in never honor of sizing do Dosatar Muzumia. Aduna, Impal Manungi, the lighter than a high dog point of the problem. I look at Migi Lamdadi. Koi Gari Kambaziba with that Magi parking space on the period. I do not the bomb of that Lambigi, putting a matter me Gari Tongesuade, Kumdegesuade. Speak when now say impal to Lilong Chien Bahasi, impal to Lilong Chien Basiki, Bastian and Labor letter from the me come to zero come zero. I look at Adu Natabada, quick idle parking haitare, which Lambi Kamle Miamzi. Soon but the Magi specific area parking to the Sankela Kama, Lambidam the Kama Devo. Lambi the Kama the Clean Lab Pursa Radomeo. And the Koikiti, Lambisi, a coiner Kangapa. He is Paktor Edrahanam. Bonabazar Tangalbazar is a committee. Siki Pakto Ibam Mayamzi, Shami Ibam Mayamze. I'm just a family table, say, Kumtavatam Yang Birong, as if the Tongo Lego. Kumtavadim, we all put part, as in the port, Loin Tamzelo Yolum. Put part later, Nati put part labor. Lambija Home table. I think he environment Kambo, environmentalist Kamuna, cycle to her an example. Cycle to Lambi, cycle later, Kong Lambi
supnatagi engine pamba gari khaki lambi ne adu parking am yausale ba parking duna idle parking se Paungna Bazar Thangal Bazar paring sidi da institution mayam am le school le bank le ati office mayam le sida laiba mi sing ji gi gari ji tonga ga thambam le tabni na sorok thamane ba adu orgati sorok tamana khamjang garmi lambi do pi edna and sigi posting ji yankan ekhoi sida law si karmain implement do de ge je sidi ani thokna ne wari se law si implement tawninga sumadu implement to bo yada ba area se hojiki bank ama je example Paungna Bazar leba bank ama da leriba bank manager du gi gari ji car tong la egalo khambam le tamni na ma bi ma ka kham tham adu gyan ta bi ga di driver amana na ta kana gum na thil la gam cha ki ji ajra adigi mafam khara de di punba staff to gi van ama service to holaga van no loin pick up to ga angang school van thin be dongna hore lor ko de loin to busum yaw reba asmaina ekhona kitang system ama ka sem to piraga tawraga di lambi su chin dum bhane ba an hoji tholei si ko gi respected dc na ngarang appeal to ba hai tare ko function nama da eviction to resi mayam ni nuai na de yam chim bu ne nadra eviction to ga lambi pak tho ga ko accident handar ga doini ko chat pa free hoi doini loi nuai doini adu miyam jine thingai ji kana mai personal oi ba po cholo po dune ba mana yam phajaba ma hai ko gi lambi pak thok pa eviction to ko da mayam pun mon ga thagale adu bu mai pa yor kan de di yaning de ba phung de do thong lo le hare ba an sigi po si thong lo protest to dum ajo ba ran bam ni moi competent authority da si revenue commissioner ne ore ojana ba de detail hai bi rani ko revenue commissioner moi appeal to ba appeal to hearing ning whatever to matung da si marum chai cha de tu lepa kan to dong ne ba adu me am to de na ai khoi na ngami han he ta tok pa ari ai khoi na ngami na thok de lon bai se lo ji ma khut na pai ra si na bani masmak ti ai khoi to han janing de ko eviction nai je government na to dia dan to ini sigi posting je khodi sokot pa chumi to bodabu eviction to bakan da law ne pe ba procedure me ama kramai ne eviction to gode ge do madu dinga na selhan janingi madu bu thugai pa sing do di according to ek am piri law leri adu matu na fine to bodi khangde jail thamani khangde whatever to bodo adum to hon janingi hena admai tham yes public support so like ni haibutuni mayam na so respected dc masam na sungarangi public function am da haiduni so maina torok matan da public support public na harawe adum mai ma pairo kan da di he cheli thonlon jale haibutuni madu yamna phajaba wafam ni aduga ngasigi khanani na basita so koi fal west ki district administration ki site yaubiu haibani adum pu media da yam ka hena hojbaki thokpa chi nungai kiro haibo hom thamak pa duna yam ka hena koina moida district administration da koina madu haijerupa da yabirakta ba hai tari asin bal mayam le ramsu yai aduga haiba ya da ba mayam amsu le ramsu yai ne khale thabak si mapung phana sanction yena khanam matam da media da hana thoktu ne thaba hana tawge ne khan bi ba oram basu yai aduga ai oja preman da lakse ge oja koi gi keno na thambi gi oja mo bi thambi gi bse da yam point am kha ha ge notice date 4 da thokpa aduga si mamang da su previous notice 2022 da thokre 2024 da thokre 2025 da thoklai je amu adu masi koi iron he nam na hai tare ting ma thona lei ba misak amana deputy commissioner ma level da ta khairak pa sigum ma phabaji public ki thabak tani public ki thabak tani khalaka da hai tare adu papu sumaina thajan ba toksileba mayam si matam sana logi matuina nimit kunthani pigadabni khokadami hoi yam kunna aina khangjedaga so ojagi site gi madu khara lairamgadana khaleduna madugi notification du pidab nan kan da hai ba Paungna Bazar gi association maming pale karama association of victim plot owners of Paungna and Thangal Bazar haibani aduga masiki ai madugi committee aduga madugi against haijaba na sate madugi convener oiba yogesh zen hairak pase not adequately communicated haiba wafam sini mana palai cheduna masaida khoi Imphal West ki DC unaro re aduga masaida whole toraga haitare masi khoi commissioner gi thak tan aduga mari leina bo authority tanar kan makha ta thak ki toption gani noni ni khakti khoi madu yengani haibagi khoi keno gi site gi ni hojiki victim gi site gi ni thamai cheduna yengba ya wafam di saida tawgani haraga su mapangal leina government gi machinery ni haraga su lodu sai 30 days nantaka something mai pi da matam du pi da tawshalu buga yaw jala du tawdar mar kanda atopa higher court ka sala kanda thingelaga di maduna madu mungnari ngai da mayang gi apama thabagudi mapung phana public na pami di yobudi kitang waga dan khalo ja kamai mi yeng kamai yeng bi ja unauthorized kasai occupation cha masi akhuna su yang ko nei na di neglected area ne ko tawar sum tho tho pale le bai tar khu jo do ngasi impact na haibirak na kaw ru lu phakat laga khoi um pare masi mayam phare ado ai na fast and foremost hygienic is khoi
sida akhoi na mayam na khangbi ba mayam khangbi ba di keno ni ko mayam mai si ani mak ne khoi hai je se government gi eviction tawdu ba kangbu authority su aduga maduna eviction tawbudagi sokla ni khaliba sai gi victim bo hairo party bo hairo opposite party do adu ani duni adagi leibiri mayam punna ba impact bu khawang tabi be mayam punna ba akhoi na khangba ya ba si en sum I wajamu bin su kha thambi adu akhoi na amukena kupsan jaraga Manipur Municipality Act aseng bathi thole ngak tani ko Manipur Municipality Act 1994 sigi makhada ni khoi gi Imphal Municipal Council Building Bylaws 2023 and semai 2013 ne semai se masi under section 209 of ngasai gi Manipur Municipality Act 1994 de semak pani adagi di khoi gi India gi law le aseng masi Manipur gi past on da su India gi kano sina central law sin hena phajai anh sum pa ba si yam yorum dren public premises eviction of unauthorized occupant act 1971 am labor ko si section 20 ga Manipur section mai ma kha yaw bang adu Manipur gina Manipur public premises eviction of unauthorized occupant act 1979 an labor rules le ram ek le rule le rang ne ba ko adu ga bylaw du di government sem na ta municipality ka hung sem doi ne ba adu na bylaw hai se adagi di ngasai panbi ki ba Manipur Conservation of Paddy Land and the Wetland Act 2014 adu budi thoidong mari du leine de si leine de ga su si su khoi ma adum uida khoi university chat pani khang de top lambi kaingomba thabak chat pada building gumba wang na labu maya dum sai ba ko ina khumbo orang ngone ba soidana adu de dum Paddy Conservation Wetland Act ka de hai ba du ga dum moi du ne conserve taw hai tare aphau ba de gi pesa pai ba sing sa building do oina yek si onthok pa yare Manipur building in the paddy field and wetland conservation again ko to bani adagi dama jamu binu thambi ki Manipur Unified Building Bylaws 2024 su bylaw ni bylaw ha gati kanu kanghu government ta municipality we body em semam doine ba ko adi India gi oina National Building Code of India 2005 na an swai sida khoina panjaning si sai har khatang budi mari lena de sum palhorage na Right of Person with Disability Act 2016 gi makhada khoi gi barrier free environment na disabled sing sin loi chat pa yana sembi dau ne ba ko su building public ki wani ado akhoi Manipur sem semdri khagadi tawre hai yam kan tawde aduna adu makha da hujik si lai si ministry of akhoi gi housing and rural affairs makha lai si ngasai do National Building Code am le 2005 ki building akhoi ji laws ani ne ba akhoi India gi laws akhoi indoi ne ba ko adu Manipur specific local laws indoi ni adu model building bylaws hai si model hai bani law nate adagi amana harmonized guideline hai harmonized guideline ka lo yaurani asai ge nang kumdhana lip sem da komai tawni mathon kya wang bu yai lo yaurani de disabled sing chat pa yana ba komai tawni ka lo yaurani ba ko sigi mayam se koi khangmom changi aduga sarkar na kaina land acquisition road sem kai gi torgana koi right to fair compensation and transparency land acquisition rehabilitation resettlement ga am samang ga masi ekse akoi 2013 gi mamang gi land acquisition ek na 1891 le ram do 2013 on thokre ba ko adugi ek asang ek to maduga si mayam si mai le ne ba lo ni aduga even bharatiya nai sanita makha da akoi public land da kopchaluradi madu offensive punishable bu yauri da aduna wari amani ko यारगा दी सी यारगा 144 का थम यार दोनी 145 थम यार दोनी अन अदुगी पोने दा कोइ अमोम दा हाइजरगा ख्वाइदगी मरी लेने बसे हजि केनो से ख्वाइ फास्ट हौदु सी असै दुम लेरे मणिपुर पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेंट एक्ट सिगी मखादा दी पब्लिक प्रीमाइसेस ता अनऑथोराइज्ड ओइना कब्जा तौ बाइता ऑक्युपेंट कब्जा तौ लेरम बदुदी मदु इविक तौ ओइना लो लेरबनी अदुदी उपाय सो लेते मदु आई ताहौदे अदु बम लेको सिदा प्रोविजन हम यावरी को इमरजेंसी मतम दा समराइज तो बुया के यावी को सी जम कुप तो लोज कुपक तो नि इमरजेंसी नंग 30 डे नोट 15 डे का पीदबी इमरजेंसी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अप्रोच तोरम तागदी अखोई की समराइली गसाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुना समरीली या प्रोसेस हम चथदबी दा मरु तक तखाय यावी प्रोविजन यावरी बको अदुना अदुम अनि मदुम येना बयानी तौबी गेगन अपील की प्रोविजन यावरी अदु हाई कोर्ट चैलेंज तो सुयानी को राइट टू प्रॉपर्टीज आर्टिकल 300A नि कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की अदुना हाई कोर्ट चैलेंज तो बुशानी चैलेंज टू माइ पाक तो देस डिफरेंट लीगल ऑप्शन मिले अदुना हुजि ख्वाइ फास खंगबी दोइसे खोइ की इम्फाल म्युनिसिपलिटी एक्ट से मसीसिदा याम साथी से मागी सेक्शन 37 दा obligatory function of the municipality and tauta yadraba function piri function 19 piri 19 sida
lambi ga sili sem mai function ngak thani singa chai yaujari ba da akhoi leiga thai ba cleaning ga tawisi mai function ni da akhoi ji discussing mari lene si removing obstruction projectile in public road places space adu mayam yaure adi even private property bu yaure aduna si mayam si government gi road bu sola ga di adu sola ga takhai ba ya na mai function takhai ga dong ni lu na pi ri municipality act 1994 du masi mai function number G ni ai sta jo mu yauri dangerous ko buildings akhoi na khangbi do se building code korang kai chana banti paksa saba na ko je ko adan kham si earthquake prone area ne ko si danger ni ko ay research ken da koi 5.5 kumba 6 ko taw bode ai kham imphal si di phajarani full on me phim akhoi na di sing tam amata ni do si sing di of the ningai imphal lo ningai ai kham very very danger in the building code ka je khara in ma chum ban khali ilam do mande ada hi da mu yauri masi su ong jing mi phai akhoi dangerous building or places and am yauri bu ko unhealthy localities ohen ba dangerous building ari ba building ga lain tek tu ngai le ba yam leidna ko a si su demolish to bu provision yauri si su sa thabi na i wakhanda building song song sar ga mo mun ta da ba sing se si su dangerous building ching si su demolition change ba ko adagi di yam yaure adugi mathang da su public road ta adagi di kari road mayum dagi kap thorok pa khotok pa amta yaramdre madu thugai ga dom ni yaure ade penalty bu yauri penalty kama yaugen kanda akhoi gi wall saramugum ba mayum dagi swana sa koi tawsi maru ina sigi pauna baza thangan baza adagi di kai khoya thong kai thi tawri sidi ma gi building du amu kap thok pi wari ne bu ko lambi thachalak pi wari extension adu yauri ma gi 2500 fine ni aduga mana notice am pi ne ma sai du mai requisition ko ina lok thok na portrait award kan pi adu mong lok thok ta ga di nongti gi lupa sani hengalak tu ni tha ma du 30 into 200 sahi moisu amom da phari na wai notice thoki adi count tok dong ne tau ge ha ga di ai notice mai pa no notice na ta thai na do adu tor ga no mo gi si continuing offense ne ba 2022 da ama aham thokre 24 da ani sub thokre adu to par chani no mo chani par di phanam yamani amaina pa ba gi provision yawi masi section 114 da yawi municipality act ta adagi mathang bender ke mayam si pagle de lebe yaramdre ko yam kan jo hiding de ko adi obstruction encroachment adi projection kind si da chingam do mali mo sai je 116 da adugi notice si moina si da hai badi requisition hai 48 hour gi mo requisition thar ne bako sai dc na thar ni aduga maduda kaim ta torok tra ba sai gi magi requisition jo masi leng da tar ga receipt to adi tok ta ga di subdivision magistrate na adagi kano nagar panchayat or council na moida pirani kano to biu haga adu tor matungda moina takhairani aduga madudu da sangi ba takhai bu sangi ba khorsa sing expenses mayam adu sunga sai mi du puthok do haidi mana illegally saramini na adu sangi lupa lising mga or tara or lising mo rupa changa or adu su piwen koi di si kana nom ngang mo yog nga falo si si ma hai ge do impeki pau di yog adu mai si gi law sini section 116 of Manipur Municipality 1994 ni man section 2 kaw wari ne ko sigi posini sima yaure adagi di si sum yauri ne summarily kano to remove to ba size ba do to ba yai adagi penalty am yauri da yam yes oza adagi yam chaw mayam si loinamak laibri ama ka haije gi hauji gi duna municipality ek ne ba ko adugi bylaw si Imphal Municipal Council building bylaw 2013 ne se adu da su unsafe building haidana safe oidaro building madu demolish to bo yauri adagi di madu examine to do ni building the safe or unsafe oibra notice tha do ni aduna 30 day gi na sai 30 pali do 30 day gi notice ma pirani aduga occupier aduna adum tawdar gi takhai ani ko adagi di emergency gi matam da adagi di building du gi takhai ba gi adugi cost ma yam khulai num pro pro ma pa ma pi do ni adagi building structure municipality gi drainage somba adagi lambi gi footpath somba si mayam si loi ni yaure aduga aina su mayam nungai na ba sum law is still developing ni akhoi ni supreme court gi ruling yang dia mas UP de thoi ni UP gi kano se aditanath si ma yam sathi ba ma si mayam na magi maming am pi bulldozer minister chief minister bulldozer da thautar ga takhai ba adana mai case supreme court la in redirection in matter of demolition structure ya takhai re ma di bulldoze government khangne bulldozer thawar da lakwa adana UP da adana yam khana Lucknow da kai da takhai na Banaras da kai ayam takhai re supreme court na pe chohumu pam ruling am pi aduda sisu induine khoi demolition di mai khar chawi building a chok takhai mana bulldoze ko ta chingthatana ta ko simana to gumuni da masi UP da tawri yam kan hoji jathari adu supreme court ruling on pire masi ruling sida hai si so ko so speak da bani ma 15 de hai ko 30 de buler me
amai to man yam na kopna pire e ko si su khoi yeng bi mathang da haije ge masi su yeng da bani supreme court hai basi law le ne khoi hiktu ya bote by virtue article 141 constitution india and si su khatang ma ayam na kanoni procedure chumal hai bani notice thokpa mi do leiram dre khala ko se notice sap to the low roi ba kram ta ching ni hotana natra leiti hajala aneba adu tokta ga di if the occupiers absent with the notice ko mai pin yauri constitute because part of notice to thek kadam ni ga yauri ba ko amai to the magi procedure method scale challenge to the committee mi government gi land bu public premises bu occupant illegally occupant or ga madu leiba so ya pote any law da leiti tabu da bu moina challenge to the only procedure method notice phangde matam chang pirakte right to hearing pd ka adom sathak bai wari ne ba ko adu da kupna khra government jing bi tare adu ai khamada imphal si imphal mandra bani ne sikudi plan city su natte ai imphal si yamna governor road maning gi sai pan gi bido akumai tare gari ga thoru buda thom le da le sai hai ba koi cycle lane di lai cycle su leite lane chakada bu amata chatre khama masung ahung khumjan gare adagi di khon ka chapya ba ka nala gi mathak sar chan bu su loi kai bra ga no ai khamad asi abasam na du su governor gi maning da imphal city mayun da 0 mile da ne ba ko ai khamad imphal si plan ta udre masi gi law lai bu khole building gi kai law mam si fatana satha da di ko we may be in danger hai bi si thami okay maybe in danger yamna fajatre yamna sothare habne do basi puna maki taina pamsi Imphal Municipal Corporation taina do male do waza mai bonda ega taina bi ofam na seti waza yam kuina IMC da yamna serve to ga lapi ba mayang bhura boina lapi bani adu go je machinery sing mayam am lere gane khali masi tohom thokpa sing mayam toren khali adu hojik si machinery sing government sin machinery sing do even municipality ki machinery sing adagi sipai sing mayam sin raga su pauna bazar thangal bazar rok da JCB si handicap oisale hai tare JCB ji masai कोई कैसा मशीन मी दुकान सिंह ममाई थिले थगाल बजार योफल थिलु याद्रे जेसीबी थाउ याद्रे थाउ यावदब कनम तौखरे अदो मसीना अबरम तौर कान तसीन मसी यंगसिन लगोदब मयाम म्युनिसिपल ओजाना म्युनिसिपल लो मयाम हाब दैनम थिना जे 19 सी दे इनफोर्समेंट अनम मु यावे मसी म्युनिसिपल बाइलो द यावबो रकने खले म्युनिसिपालिटी अथॉरिटी ना कदाई फाउदा तोगान दोन टाउन प्लानर सिंह लई ओजा होइदि मिहुत ओइना दम लई बिबनि हाइ तारे अदो मिहुत सिंह नतबा अखोई फंक्शनरीज मयाम लई बनि न मदुदा मतम सान एक्शन लहुदबगी फोल सिन मर बरका दंगा सि मयाम दा सु यामना नुंगाइ हेनरि बरा हाइबो वफम थोले कमाइ थमिनि ओजा मसी खोइना मसी गिसि याम नुंगाइ मसी खोइके मरोइबो सिटी अमदा लेगदबा अदगे स्टेट अमदा चनगदबा लंबी इंक्लोजर सिंह दोग ऑब्स्ट्रक्शन लेरिबा मयाम से सिगी नैनबसी यामना नुंगाइ जाय दुगा हंदक पाइखटलिबा eviction तौरप असी इम्फाल ईस्ट वेस्ट खक नते बिसिंपुर से तौरी कक्सिंग से तौरी थौबान से तौरी लोरमुक तौरी और जो मसीगी दमकता कन चथबसी कोई यामना नुंगाइ जाय मरुओइना अतोपदा अतोप ओइग्रे अदुबो कोइगी होजि हारिबा म्युनिसिपल specific area se asi greater Imphal manung si Imphal east west hai si aduga thangnabado kaksin su dungai ko sumai le miam se ekoi municipal gi oina ULB 27 leiba na kon ba hai tare masida ne hojikin hana building by road si sum leiraga su masigi municipal corporation na kon area khakta do atopa ULB sing atopa da district atopa leiriba sing si muga मानदबा तुंगान तुंगान ओइबा अजुनानि अदुगी होजिति प्लान अमखक लाक अबनिना अखोइ यूनिफाइड मणिपुर यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉ हैना 2024 दा कोइना पा कमन ओइबा अमखक सेमलगा असि पास तोरे अदो मसि चटनरनि अदुमाइ तोरपदा होजिकि हारिबा मरुइना अखोइ म्युनिसिपालिटी की होजिकि कैगिदमक्ता हसि पुनम असि कैगिदमक्ता पाइखटलतिबिनो कमहाने तौरिनो होजि लेदिबा ऑब्स्ट्रक्शन तौरिबा पुनम असि होजि लौथोरकान्दा वाथोइसि कैगिनो मतम गवर्नमेंट सिना अदुम हाइजरगे को अखोइ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना पाइखटकदबा होजि आइटम 18 पीरी 18 asi koina function to na bkhona ra pham tam sida municipal corporation gi leriba punamakna municipality functionary sing paikhe ke to bom tam sida masigi full power se khoi de leijadaba government na sum lahamba government na sum lahamba moina control to ba khoi ri pi ra ba to na badi ro mo di leiraba ani sin hoi na municipal na ek ki makha da to da bani pi ba do hoji haidio function to guda basida function to handaba si government ge soiba yam lei aduna hojiki maruina masig mo to bom tam sida koi atoppa state ta
atopadi khoi municipal corporation manung sida lei basi khoi magistrate power piwa ko commissioner oire amado ore magistrate power amsu leigida baneba madu fao ko pibi deba adu gadi magistrate power leitabnina haini bo ti tawriba myamse akoina lambi da footpath ta obstruction leiba khoriba le hojiki yum chap chan saga laga mathak ta khare hendo apa khodpa si punamoksi sidok pa si magistrate power na tadi yadeba aduna masi power si ko piu ni government pide aduna pifam tho pho pirtaba aduna asikumba hojiki ek ki makhada haidi hojiki Imphal city hojik lapna khoi atopa state tawmong doina jigi hojik lot na sariba ma na sariba building municipal corporation ki makhada hojik building by ro rei aduga mokhoi ki yum saramdai da mo approval lowi kholi khal lo do na ayam le ri bako baza manung se aduna masi mayam sida hojikti building by ro mala plus hojiki akhoi ki property tax na lak do re masi he paikhat damda hojik how tawriba punmak ado aramba yum sariba kholiba loimak si tho ane bako adu building kan property tax lo la pam tamdi adu noi approval lo brahani ke malom dab ta di mo penalty phangani yum madu khoi chapchana khoi madugi building by rogi makha da leiba pi bogi ningom do leibra leitabra function to tawriba tawdebra aduga akhoi chapchaba se sum lakadaba leirabani na hoji akoina municipal area da hoji leiba asai eviction to Imphal east na west na to pom tom da we protest to isi maruina Imphal Thangam Bazaar do Kona Bazaar dukan ma pushing to isi hoi dukan ma famliba business to ribra protest to ribra patadar na to ribra adu khoi khangbu ma sangheba hoji ji patadar na to haibgi dukan sing thingra na patadar gi knowledge yaw to bida mokoi dukan famli mi khakna protest to ribra adu madu dukan famli ba adu khakna protest to gi right leite ha ka sida aduga patadar na protest to haibdo madu su la le ka ai kam hajadi masa notice pajana pi di haibdo madu argument changbi ro no ba asembudi mokoina lale masana yum saribudo ekoise municipal corporation gi makad byro makada koi approval lobra koi construction to bom tamda lobra lodobra haibudo masana khangli bani ado hendok tabra khangli bani hendok agadi masana hendok ki bani khangagadi ado notice pi wa pi da ka wi deba ado mokoi masana lok thokada bani ko hendo public ki akoina chaliba lambi thong footpath mathakta awang mathakta akoina hendok pa khodok punamak si akoina lanjabani government to isidi thengmalle lok thopi de se koi lebak farabani haibudu adom na lobiyo ba nat ben mi kai gamba moina protest to pata di mokoi building punamak leidiba dukan punamak right shop license leirabra register torabra adu building by road transit libra natagana approval loribra du akoi municipal corporation gi active piri bam tun yengom dam kai ko ma torundraba moina case torsu moi fail oirane bako moi mathakta akanba action lo kani aduga building jo jiki moi loriba kai ko je floor 5, 6, 7, G plus 7, G plus 5 lady, Madugi takes Pajan Piraga, approval lower the Bramoy, Dumiam, Takalapom Tamda, Moy notice to Laiva, Moy building to Gaibagi, right Yamlay, Lanas Harubugi. A single Malakan have a second sequence, Lakan have the Patadar Sing, Yumbushing the Mati, Munak, Hajari. Masi municipal ek ki makha to pota din hoi lo shokani ke go businessman singsna masi protest to bido to gunu hai adu to gunu hai bido sole ni khanbi ganu sombi ganu aduga sole khanbi ganu adu masi protest to ba na khoi dukandar singchu pham phangoi plus patadar singchu no chokani ha bisi ai hajeningi municipal corporation ki side ki adu masi punma ase na khoi bu khoi ne chap chawa hojik magistrate Imphal east west na tawribada corporate tawbsina no koi future gi leigani aduna masi ekoi municipal corporation Imphal city manungda tawriba punamak si hoi yong Thangam Bazaar tawriba miyam no koi ka henle aduga footpath lehendre footpath sembi footpath machukta no ne dukan gi obstruction yam leire adu asingba punamak aduga Pauna Bazaar leiba Singju Mai leiba aduga Sogomban side leiba Lamlong side ko party yam leire ba
asi punamak se na khangwa chumngene ba protest to woni have khalu nu ba hojiki punamak ase koi municipality ek lebani aduna masi pa khalapam tamda government na koi municipality corporation sina pa khalapam matamsida kana amaduna high court su thingma yaro maramdi koi proof pi doini na koi building yu yongo hojik check to bom tamda pona bazar da thangam bazar da dukan phali miyam je kayamuk license pai rage ba lot na tori ba khane ba aduna moi asigumba ek chu thi do ba duga yung gi construction miyam je to bom tambadi so in so akani ana shop dukan phali ba moi na phali ba dukan sin dukada sing da insim ba to pio ala masi ek insila ba aduga na khoi da municipality ek kim khada chap chana pukhala pam tan no shokani habse yes DC